mbaye mbaondo nimbam na nyana ya shi ve ne neto nzafa kwa oganu wedum dido ya meme va o ne pa ngwa ne ngwa ga so on the duwe yo Israel ke ta kyongo ki hi ya duwe ki tipiti the ka ke ta kyongo be va nave talu ya washima wono na nave la shine ne musu bekla ilu Joshua hemenve na ha on ka Joshua ketakada o Joshua to kundu he view mom zanza o tankolo nyela aka mose wone aka Joshua wone a omba Israel we kelega we alu na ikwa ka ha awashima boga na halu na ikwa kana na bu na ha na ikwa la ya na fato nyongu su da nyoron ka gala wala na ha shie ne yangi ivan de kala ne gai na yo tiali ve lu shamia italu ya on ve ha chivela i kwepo kalwa i po kali hali yangi lu kiu Israel i buve sha uchola ha mo yana ba nyoje ka galu yezo wa mela inana yo shachu na ma kiuli nala na ka be on ka Israel on ka Yosua wona kamba Israel vevelega alu na ekwa kasha pulaga kasha wash mo buga yo na nafato wa tank gala wala ya na ha yang Joshua kwa vava o ba Israel chi butua gala na ma yo ba yang butua ga Kadeshi na ha butua Hebron butua Shechem butua Golan shi ogela kbango butua ga ne na ha ve na ha alwe o wo kash abu na washimo wan ulaga yo na nyonguso na ba nyo hi hunda gala yaga na tilisha hunda ga na yo gangu na pasi shu bi na la hemba vesen bagala ba vesen bla we va na ora na tilisha hunda ga na pasi shu bi na ila na pasi ya shi ba vesen ba higala ve ko ora ve nyo amiki gala ve keji ve na tima shi na lu higala na alwe maybe one ban ba oliwu na la shi ewure yo oliwu na la na top olu na wo ne nga ha na ba no higala pa ka wa gba kolu na ta na yo ba oliwu na la ga bape ina va nyo ke gala ya na zuwa mbwa mana mempa na hana na lu ke gala zanza sa zige priest to attempt to sha yangala la une kweve na facho do na nafacho hinde yeme hitalu na pe ye mana shi na move na va na ba nyo ke galu wana ni mo kwa ne ya nengam hono ma on do shavesi bishi ma do shi ma on himba ye na injania ma yangeje sao on do pe omo na timga sham lu tsila Yesu Kristu lo va intana ga pa on do ele gara wala on do eji pe o na eshu bi ivesini kumo waola fana tindi ne yava de lonchive Joshua va hi u hame ye va na tindi ne hashi u Mose na hashi u va nyoku talu ya on ve hachive ne pa ave on do so e do hungu kwa nega na umbu Joshua e anave a ove na aga wala shi vitima myongo ekyuyo kai tuma myongo kedoshi ma ilumu shakwa na ilumu itu aga wala na amo kwa na fa iri lonko oklem yiga ngupi ne yo yame hele yanga hige kle free kape momlune kita wa momlune ga wa mu wala ka hana alu me shobi na ka ha me yebisi mda wala shi alu na wa o ka bu ka washimaga na haya ka hana na yemve na da wala
kaka pulusu ka ke mba police shinu ashoja sham lutane ya ebe go nige mluda wala maybe nyosu tai police station alo on the wasu du ambanja ya ebe go wash ni he back you ba shoja bakiji jingi ma sham lu yo ya fami gawa mu wala ka Yesu Kristu we ka vesiga Mateo ti opu ka myom he view ishekulu kala ni la aka wone come to me all you who labor and are overburdened vane hene mu ne ba kya be yo la une shi se kya une nase wa hachu wengu gentle shi ikya na be yehoga bahebero itio trata if you put any la panogu can never see it kasha chuna haya aundu wole ne yega ka hivi ulo tu ape ol kwa aundu wole ne yega ma we ba shege ma ka vese ka hirena si yeve se siva vese va zuwa mbwa ma mlumu shamho ma shishima very kan imwa wasi ma kwa onda ya gemanga shimusanga wan gba na ma mba yemba do no ndo shima ka na vene me mwa wo lu Yesu Kristu gawo yere ma waren go Yesu Kristu ni cho shobi owe alu tachi ngu tovun we alu tachi kai wo kala gbasha kwa ga kwa fa we Yesu yongo nda chacha ungu ko we so we una ele we ya un ngu ko we so we una ko we gmo na etomomia na va kya bibi yola va shobi yola va na Yesu Kristu unenge una gmo na etomomia ma we va nyoka galu wa ne atemaluke we va nyoka talu wale ne temaluke zeke priesti wo va ne hachi wo ka Yesu Kristu jela ma kana na ya sifa chonzo wana mwa ma umoto mpa lune dido mba yemba te sa shenge shimuzu wako dido ya mva one ma umbu nene e kam ka na ha oru ne bibiro Musune.